So yung friends, bahit ang may kahamda din ni viral video ke baby jomatia ni. Gino long norong nai di bin bung ke baby jomatia bo video khai do norong nang bini pik mar riwano telegramo te bottom sagabo norong nang punung nai bini busamang nui dong te bo kaijak jak sido. So yung dolok baby jomatia jungno kaisa good news rohor ka abo ke bo khud nai di comment khai samani bo hai hini saga ani saga rong ni abu grok to norong nuk pai ha serai du cari puru rogo. So yung dolok norong nai di bin comment botam saga blog ko ba sipak bonuk nai abuk bonuk nai ta tambah dong. So yang kita lo proof mangkana norok tau baby jomatia samani bini blog video bo tinanggo views arobo abu kurok punung nai sipak rok punung nai samani ke ang to naising tongo norok naising da tong comment kaisa ke baby jomatia nung dakti punungan sai tok disu no Oh, sipak cari haso. darling tung sipak khoi nai jatsi बड़ा हरामी हो Sipak cari ro sini bo group buji me anin sipak sai ani bagai nung joli jak nung jol jak kan address di deni ni bo bolongo phaina sa deni sipak sar na bagano ang sanai sipak lagi ro. Sipak cari ro. Sipak bu deh haso. Sipak di mana? akonta joli jak di description box an number tung ano call khainai sari bufuru phainai ini box aper haile wak ye chanai मेरे प्यारे भाई और बहनों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ पूरा सुई नहीं है